Malo le soifua whaatalawhatu I se whapoponga fo I o talafou le beideo Samoa mai Australia mo le amatanga le nei vai aso. Ua fola le palemia o Australia o le a whaatupe ina uma le whainga malo o iei nei a o ngā uma whalawa I tele po public schools. Whamai a ia o le lua tesi ma le walu piriona ua whaopopo atu I le vai ngā tupe moa o ngā iei Queenslandi mo le isi se furu tausanga o le awhisoson iei le tusa ma le dimas furu ono afe o tamaiti a onga I a onga ma o ngā tasi ai loa ma le whainga o lo iei nei I isi se tete uma o Ausitalia. Mua whaia mai lea fōla sanga le palemia, ai e le o toi mamau fōla sia mai le tala whaatatau o le tupe. Wa ta ua Albanese, o so se tamaititi au stadio le ao o atu iei le nei feso soani, tu sa lava po whele a onga a ongai, ma o onga e mātala ai whaitotoa I a vanoa, ia ma o le so wa whaalau tele ai le malo le whaitotoa. Ua whaopopo atu lea vai ngā tupe, I le isi fo I se fulu ono te si mararima piriona whaopopo mai le Commonwealth e fesoson iei I public schools I Ausitaria mo le tausanga nei ma le tausanga fōulu a whenua ono. Whai mai Albanese o se university nei ua whai ei tangata talabou o Ausitaria o se ngā yo I ngā o ngā tele. Na whaeru ai fo I le pāre mea I lana saunuanga I le so o le pālota le atunu o le a whai ia me ai le whaeru ai na mai le aso. E toa waluta mai te aonga ma le whai aonga e toa tasi na whaamnua ria, e se whaalawe au fia I se wila I se aonga I le Cold Coast, o ta ua I ripoti le so o le aonga ta mai tai, le St. Hilda's I Southport I le aonga na nafi. E le o te rini whaamtalanga o awanua mai o lea whaalawe, a wa whetau wa ina o se pui pui o le whale no no waita mai te aonga, na wi la, ma ta vili wawea I loa ta awala le wharamai, Pei tai e le istasi na wha ave nātu le wharamai mo tōng whitinga, ai na o le wha te ia I le tūranga na tūrai mai. Whai mai oro o wha awauru su enga I le so, I le wha lawe. O le aso fo I tūra I le wha msinonga le tangata e ruasful whatau sanga ua mōria, I le wha lawe na maua I se tino mari o se tamai sini, I le wha I tua Glenori, I le aso se full wha o le masina nei. O le ua mari o John Birch, Taurusu Riva tausanga le matua, a o le ua mōria o James French, e lua se furu wha tausanga, na pu e leo I le awa na nafi. Whai mai le whamtaranga leo le li le sa camp I le Hills District, le ana maua atua I leo o moe te tonu o se taawale, I le nofuanga na maua I le tino mari o Birch. O le whala lawe le ana li puti atu fo I tarafou le Vastarwai, o talita dia se wha maoninga po o I tonu si tangata o mariu. E le itaria ina e leo le tatala I tua o le ua mōria, ma le whaamsinonga whaalotoi whale I Parramatta, e tūra ia I le so, a o whaawau pēr su enga leo le tūranga tonu na mariwai, si tama wa fia. Ua lapatai mai le maa I tau, e iei fo inisi vaenga lulu wao le tau e au fiai, ma timunga mamafa, o le a whaawau pēo na a fiai vaenga o Stadia de Vasanei, ma ua lapata ia fo I ono motu si ai ma awala. Ua whaeroa mai o le o ngā tatonu o Queenslandi, o le a matua ia a fia, e ui sa mawhatia fo I le tu I sisifo le alava stete I lo longa mai le vai aso te ruai. Pai mai le vā ai tau o wha solo atu a ngai I to tonu o Queenslandi, winga lulu wao le tau de Vasanei, ma ua whautua ina wha I tue pe o Commonwealth, o Samhain, ma McKinley, I a mātala, o na e ono a fia I lo longa wha fosei, o na ole mamafa tele o timunga. O le ngasa le TP po le tuberculosis po le mama pala se turou, o whaeroa I ripoti le so o whaamawina nei le WHO, le so, whaalapa putonga le soifua mararoina le larangi, o le ngasa au pita tu o tele le tangata wa a fiai, o atu I se furu tesi ma le 1 miliona tangata a fia, I le tausanga I rua wherua toru, ma le tasi tesi ma le 2.5 miliona o tangata ua mariri wai. Wa ta ua le 9 News, o le aitu ai ngase e pepesi I le ea, e mai se pe a whai e tale le tangata ea a fia, pe tau tala foi. O lo tong fitia le teminei I fuala au tui po antibiotics, na whai e le vai tau o le awhi wselau 5 ma le awhi wselau 10, pe I tai wa mai tau wina le au sue, o lo I eisi na siyama e maafu ai le ngase, wa I eini suinga, ma ua le to ea o ngā ai vai la au sa tong fitia ai, teimi mua. Le ngasa le TPE a fiai mā le tangata, e whaingo fio na pepesi le siama lea, pe a whai e tale, fongi le isu se turau, pe pese fo I pe tautala le tangata a fia. E ma whai e ni nei vaenga o lea siama, o na sao atu I le ea o loo mana va isi, ma a fia atuai.
Pai mai le WHO e mana o mia malama anga fou ma whainga whaavai e pesoson iai i le whaalau te reino se tong fitinga ma vavere ngā ioi ina ia maua se tonga fiti. Vave. I o tala nāle Radio Samoa mo le amatanga o le nei vai aso. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa kolu amo. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua, o le vainga o sosingasngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu, pala au telefoni, 255-25-valu, mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Avia maua sosa, Omega Ka, Ianga Lowi Moa, Omega Ka, Sabale Tau Mofie, Omega Ka, Fili Mai Loile, Omega Ka. Omega Cars, lua selau Diabetes Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua vitfitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka, Umalole Keisile, Omega Ka. If you feel them on a rental se whaalau ilo antula na whaabitoa mole masino February mamati. E losful po se neua pa umaulalo ai le tongi pe antolu aso pe silia tu foil e te whaongai nai so se taavale. Ma mawailo avado i le se i e awheta ala Samoa i le whai unga o le basina. E ma whaiora piki le taavale mai le malewa lele i whaleolo polo tanto ofisa au tu i ala fua. Pe mamuli tu foil le whaletali malo o lo o e wha mautu ai. Ai ngā whaabitoa. O lo iai tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se whaalawalawe ai o loo iai le whaamama avenga. Ma le tuolo iai le tātou account i New Zealand pe lafo sa fo i le moana e whaonga i le Pacific Easy pe whaonga fo i lau credit card e whaatino i le tongi no lo sa. Mori si whaamatalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi onono pe asi le tātou Facebook o le Moana Rentals po le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asi i Samoa. When you shake a radio Samoa, Lua Mai, Washington Mai, Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, Tasili Mai, Vatolo. Radio Samoa. Ladies and gentlemen, I give to you, DJ.
whaapewhea na ngalo atu o I lewa ai Samoa o le penina o te fia I ai O solela susulu mai ma o mana tua ai La u Samoa le nuku o te nofo ai E whaapewhea na ngalo atu o I lewa ai Samoa o le penina o te fia I ai Hangi mai se matani e momoli atu ai Hoku alo whaila u Samoa matalasi Hangi mai se matani e momoli atu ai Hoku alo whaila u Samoa matalasi Ia, talofa lava le pai o mawalunga o le whaafonga tāpuai a mai se foi o le sila mai moa Samoa I tawhai fia o le rarulangi a mai se foi le atunu le nei wa avea foi mo tātou a inga lona lua. New Zealand I Aotearoa. O leo was fuma le wha minute o leo mo te ai nei tu la. Wha, ia, whawhitai le tua o le ho toi mo le hawa no a tātou te toe. Whetapa I ai malau lua whasila whai I le matanga foi o le nei viaso. A songa fu aso lua sfulma le wha o le masina o mati lua fe lua sfulma le lima. Ia, toi ono a aso tātou tau mawai foi ma le nei masina a o le mea sili. Sa o whaala le lei le tua I loa lofa mlawanga le lei tau muli ia Samoa o tangata. Ia, ua e whaopopo I foi aso le soifua. Ia, maleola ua te mai ni loa tunu. Ia matatu toi wheloa I lumo le nuu ai lau tua le nuu. Wheloa I fo I pu e o manu ai le o pu e o mala. O le nganga whaangai e tia le nā. I le nei fo I awa uli o le asonga fua. E na ua tawa lunga atu e fo I le au nanga ma le tautua ale ftalenga ia whonga mua. Ia po le tofa fo I a se umanu Francis Ioane. Ia mai se fo I le tai ao na fofola I le fala ma whaatalofa I le atunu I le tātou polokalame o le malu o le tai ao. E na ua maleifu mai whanunga le lei. Ia manganga e le la. Ia e alausu fo I le atunu. I ona tiute ma Faiva masani. Sa au whaala le lei le atua. I lou wanga le lei. Ia Samoa. Ia o mai e ia tia. So o tuai ma le ftelenga e seu manu. Leo o tātou whailoai. Ia se ia pa ia fo I le tu lai e hono I ona iai. Ia le wala aua le atua. Ia ua siasi mai fo I le nei a inga. Whaatulo watu le langi lea. Ona iai lea o le wha moe moe. E te tau ona aua iatu. Ia ma wha mawai atu. I le tinao si o mātou a inga. Ia le whaletua ia vau. A paunga. Ia po le tausi ali. I leo le fionga le li sao le mātou a inga. Leo ta funga ao paunga. I tutono le mātou nuu I lauli. O le matua, ia, o le sao fo I o le ainga sangi se. Ia, a matua I fo I wha maisenga ma whanawhanaga I le tātou uso fo I polo te mau le tātou ainga. Le fionga ia leota funga paunga. Ia malo tātou ainga a toa. Ia, ai le mawhai ana tu uai, e wha au pēr le uranga ma le tautua, e pei o na masani ai. Ia ba tātou whaatala noanga masani. O la tātou se ia mai, ia le tātou whaatala noanga fwoi ma le sunga a mat lua tua ma le tātou whaalapu patonga. Advice for life. Ia, pa o le fautuanga tā ua tele mo oe, mo le o langa atoa. Mesia, ile mata upu o le whaatinoina o le meo le life insurance. Ma le pui o lo soifua, ma le malutia, alae wa umana kawa oe le mata upu le nā. Ia ma le tā ua fo i le whai o le meo le. Income protection. Pui ai o lo tutongi maua e te ua e la vea.
a ua iai se tupe he te tua iai. Ia whapena fo I mele whai o me nei o mā vaenga. Pe awhai wa e alu whaatofa mai. Wa e susunu I lo whaatu, wa e susunu I lo whaatu. Sau na e alu, sau na e alu, wa mali e lo whaatu. Sau na e alu, wa mali e lo whaatu. Te leo te mi o te pusa I o anga. Te tala noi le alofani si tangi e le se whaati nonga. Le alana ua fo I ai soulangona. Te lele fiana fo atu ai wa se sili malo fatu. Na o moe file mu ai wa matua manatu lo fili filinga ole a o anu e te lei alofa ia. Na e pelongi a umalo fatu. Ia le nā whawhiwhianga sui whiwhiloi o le auli malebang na o ngā ruenga I na ua ngā ngaifo Faiva o Samoa e lunga o le su fongo Samoa le radio Samoa sulima I vetolu a moi au kilani ia malau tō o una masani le a tau severe se yuli I le nei fo ia o uli o le asanga fua o le ua mafuta mai le sunga a mat lua tu e pe una masani e asanga fua te itasi ia matala noa fo ia mafisilingia I le tele o mata upu ta ua tau insua. Lela, e whaatalo whatu ai mat, malo se fumduia, malo fo I le langi matafi whaftai le tua ua whaavanoa mai ia le avanoa. Tā te tala noa ai fo ia ma whaamamlama nisi mata upu le tenu. Tā lofa lava. Tā lofa, ma lo so fumanguia, lo fiong savea, ma lo lava le langi mama, ma so fumaua. Ma ka ngofi mere la ngengi a so, ma ngai, vi le tua Atango fia le la ia o whaelonga o le anga le lei o le atua I le taimi ma le taimi mai le o le tala o le tau e tā ua mō mea ola ma mea tato ia ma le tala o le tau e whiwhi ai I tātou wai o le o toi mamao ia tātou waso mawhana whana ia tātou se e tu fo I le winter ia po le tau malulu fo ia sa o ali sa o le lei sa o le lei le lei Ala tau I le mata upu pei ona masani ai ona tā whaso ia sunga fua. Se wha mole mat. O iai ia nisi fo I sautou talanoa ma whaso ai I le nā fo I vai aso ia ma vili atu fo I ma whasiringia lau sunga. Yes, se vili mai kangaka le asolo ke fai pele foi kangaka vili mai mi e fiswangi le lako life insurance. I sika ngaka I lengi life insurance mga MFL appointment ia mo booklet appointment mga versongi. I see clients can really make they really have like life insurance get mga wanga le makala explain and help them with their cover. So mga it's good to swangi ka ngaka Samoa. Madi. Me the insurance Madi le tavu le da bawala vado ia mo to faso I fo imale malu le tatu tunu. O le vaenga tāu leo te whiawsili atuai. O le NIB, Health Provider. O leo ia isi a lātou o loa po isi pui a tātou whasoso ani leo ua awina mai. O ani benefiti, se I whamatala, what does NIB Health Provider stands for and what are these benefits? Ia mo lava unga whamakara lo disclaimer le high level information only le tala noa le se advice mga advice ka ko vili mai ka ko whirwai se mea se aso the suits you and then I take you through a 6-step advice process but today ngale information only high level so mga facility survey so NIB Health Provider NIB is a foi kangaka vaenga ye ke le la ko
insurance policy i le maisi ale health medical insurance. And so it's similar to Southern Cross. O NIB ngā make Australia. O lako main priority e provide le health insurance mga umia ka ngaka e whakau le health insurance o langa winga. Mga umia e whaiseka oko e alu for mai, e alu the specialist, e whailuka oko e alu sao ale private hospital. So o le main job ngā NIB ai kene lo le ale le winga le acronym le NIB what it stands for. But what make it law it's a medical health provider. So ole reason for la famakala lo tala no I ngai afi. Well, NIB health insurance is mainly just a health provider for a hospital, for mai, for kaoko, surgery, and for specialists. Kokong is all of those things. They join le medical insurance if you join it up with NIB. Now, NIB will come out with a new products. New products. Pe ume amaka le masinga fo aprila. So all the new products they offer ya NIB, you can also apply for life insurance as well. Because makauri for NIB never do life insurance, got only medical insurance. But now the gaming will offer the life insurance. Wingo the life insurance amaliu. Yeah, money paid kongi lo ainga kongi pili mai kalaf. And so they also offer critical illness trauma insurance, cancer, heart attack, stroke, and also income protection. Off work over the Faiva. So NIB they offer the products for you. Products here, life, trauma, income protection under NIB. Because NIB mainly Macaulay just medical insurance only. All the new news there will NIB that they can offer these products. But for me, what we the main 5 insurance companies when it comes to life insurance so Estron and Chubb and Fidelity Life, Partners Life and AIA. So for me, and I only use NIB mainly for medical insurance. But NIB, then maybe next month I might look at doing life insurance for Samoa if it's cheaper for NIB. Because go through the other companies, Faiya NIB e pia kongu fie e vanga ngā le leila ko ratings malako claim ratings because mangovoi e manga ele cheap le kongu fie ai ele ngā kongu fie pia le anga le claims rating I decline le claims pia or claim time. So those are the things I have to do some research on NIB. There are makal masing fo malo ta wo tele ia awa le ta ua e lima lava company te tele I o lo tō ngā lua ia le foi la ua whailo mai le foi service provider ia lātou o loa a tonu e intalesi ia tātou o tātou tangata boleanga I luma e wha pe whea ona pui puia lau mo kesi po le loan o le tupe lena no mai mo lau mo kesi ele life insurance. Yes, tā ua ma e whisili sa whea. So life insurance, so more kesi, and they don't more kesi, and they fail house insurance, insurance lo fale. Kaya tika ngaka e confused. Foi nga le malama le singa le house insurance le fale, ma le mortgage insurance, ma le life insurance. If our base ngaka o mea kasi, I fail house insurance le fale. I am a liuoi. Kupuse fala vela veloainga. Ele seme kokongi aloainga le mo kesi carry on because ole house insurance ele cover le mo kesi se longe mu fale. So e kele kaka fa pe oi fa pe ole house insurance kokongi pa maliwa ole ai. Se longe mu fale ya ngalo ole house insurance. Ole life insurance ole meta ua e pui ai lo mo kesi. Pe maliu oi.
and then le kupe ko kongi lo ainga e pay off le mo kesi e fi ai lo ainga le mo kesi ko kongi pa kupus fala vea o ai le life insurance na ia te so me ta ua nga le life insurance le CDFA kanga kai e fai le life insurance mai sia kanga ka lai fai mo kesi because ele loa ka ko le aso e vala au mai le ali ia ka ko ia lo la si le langi le kai au ia ele ka pe penga me o moki fa fo se ia and so ole life insurance ta ua because it pays out per maliu ko kongi uma mo kesi kongi ka lafu kongi funeral and ta ua is very important otherwise ale fai le life insurance ale mo kesi loan ia ka lo fai kinga inga inga e ko kongi ngi mo kesi au lo mali oi mai se ape o e kanga ka was the main income earner ia au lo mali oi ia e fa fenga ko carry on mo kesi lo inga o kinga inga because when they kiki the finances and so lo bank foul fale so e very taua e pui le mo kesi loan pe ai le life insurance malo faafetai ese le tāua o le mea le o i lau saudoaga ina ia puipuia ia me se foʻi po le tinā po le tamā ma le fanau alau ua iloa tupu le faamalai faafuseʻi ua le o toe popole e le sau o le bank e le toe foreclosure ia ma faolo fale yes absolutely i le mataupu le o le critical cover o illness mo le te iloa lava e le toi fo'i se lei ai a fo'i o le la lava te soifua o mai a nei e tinga ina tele. E fa feo na pui a i a lautupe maua. Yes, ma e fisile ngā kongu ale whamakalanga sa vea o mai ia. E mo ia e dangerous e makua e anga koe ngā mai ia. Mai ki ngā inga po le cancers. Ke le koe ngā cancers i ka kukingo. Po mai faku, po le stroke. Pe ula velo pa kua o paralyze so ele mawhainga se vali. Ke le koe ngā mai, kuki kia 50 mai e kawai. Ai ale maliu oe, i ele au ngāre life insurance pe ale maliu. Because o le koe ngā insurance lea e ka konga apply for te a sui fua oe ai le mawhainga whanga winga. Ia, e nene pui lo ko kongi because maua se cancer, for example. A lay off work for made for mai o le lua kausanga le mawhainga whanga winga oe. Pos because le anga mai le ke le konga fai ia a ko le ka sanga i go foi fali ia ai va fenga ko kongi mo kesi va fenga ku ping singi ka vale pe fai di shopping because we stop lo ko kongi mai fo mai a ko le ka sanga ni me fenga fanga ia o le koinga ka vale o le critical illness cover e ko kongi ai lo ko kongi a o e masalo pole 1 times low salary pole 2 times pole 3 times if le kau if you can afford le 3 times local kongi kang lo au fai le 3 times local kongi o lo winga lokala mo le lima se lau le lima se fulu afe local kongi le kausanga 50,000 here times 3 o le se lau lima fulu afe mo ya o e pe kupu se mai ku mau se mai kinga inga por cancer por mai faku por stroke. So that way pui ai loko kongi ele worry and no stress auto pole ngo for fale kasi kausanga lu kausanga le mau kupe happy for the bank fee for the bank ele faulo fale because they mau le kupe le ya mako the insurance you can stay home and fai oko fai le see the specialist fai lo kolengi ai like kongi ya oilo lo 3 times lo kongi i lo bank account lo salary so it's very taua man ia te le fa man mai no na vaenga critical illness care o la le be le na ta u lo bal balama po oil tanga tala tu ia i lo fa tu nga tu pe fo le KiwiSaver e te loa oi le vaenga le service provider le te loa nga lue salary cuz o ele aka ko i gusila po isa mai sa ka sa mo le KiwiSaver ma le KiwiSaver because okay meki aka ko percentage pay mingi le KiwiSaver ai vai ko lo app lo account le alu lunga pa lengi lo KiwiSaver ko sanga mali ole ale purposely KiwiSaver man ko fo ele ma fainga touch le KiwiSaver se longa ole age ongo su lima ele kai o ele longa wenga retire. So it's very taua. Man,
unless vanganga o ki whafose. Ia ko kongi fo ilo KiwiSaver lo ainga pe ala life insurance. Mari ila. Ai ole me ta o KiwiSaver. E kele kanga kau kala I the last 10 years. O fai hey, who's your KiwiSaver with? O ele company le felo KiwiSaver. Au la ko kali ava mai. O I kele ro. Pawan me so fafola o lo peste pa kele ro. O look after lo KiwiSaver. Ia dangerous le kalinga because ale lo kanga ka o ai lei fai la ko KiwiSaver. Who's the company le look after la ko KiwiSaver? Yeah, it's very, very bad because because ke all insured with different companies. Ai ele manga ia la ko returns. Low la ko returns, and so it's very taua e loa le lei who your KiwiSaver provide us with. Maka lo le masinga phone next month April. To look after KiwiSavers. So beautiful. I can look after all your KiwiSavers. I think the three companies we are using is Milford Bayali All Blacks. They're one of the top in KiwiSaver. Come on, Milford. The next one I think is Generate and then Booster. So those are the three main ones I'll be looking after for KiwiSaver. So all of my Singapore, I can make sure I check all the KiwiSavers of all my Samoan clients and then look after for them. Free service, just like the life insurance, if I pay ke laku will fale a charge or ngi kupe for looking after. Hey, it's a free service for me, and that's very important for KiwiSaver. Malo Vaftai. I'm with Fisher Funds on my KiwiSaver. Is there a chance that I could transfer it to Masui, the service provider? Yes. The good thing about KiwiSaver, Savia, there's lots of service provider like Fisher Fund, Booster, the banks. Remember, you got the banks as well. If I for ilako KiwiSaver. Yeah. And the good thing about KiwiSaver is that you can switch service providers every year if you want to. With me, I won't just switch you straight away. If I sit down with you, Savia, I will make sure I look at the funds, I look at the returns, everything before I switch it. Because switch if Fisher Funds has got the best returns, the best funds, I'll switch to another one. It's not a good service for me. Because those switch your returns on the other company before we were at Fisher Funds. So I will always do my due diligence. I will always make sure if I switch you, then I make sure that you are getting the best benefit and return from that. It was provided for me for quite some time by my own bank, Kiwi Bank. Tatia Fape. Alanga leo ua e sau noa mai e ole a mawalo le sene. E whaatino ai mawa ai le KiwiSaver ale tōtele. No, winga se I tātala no le leila ma tilo I lea fo investment is a asole vai asole nei. Ai na lo whaatai. Wa nisi o whaaputu ngā tupe po ni teo ngā tupe e te tau ona inkalesi ai ia ma whaapea fo I so po lea le tu ai ngā ioinga e whai. So in other words, what funds are you interested in terms of investing in those funds? To make sure a law le o le a investment funds la invest e lo kupe le KiwiSaver. For example, Savia, our facility kuya o le facility. So I know that you are with Fisher Funds. For my Fisher Funds. But what investment risk fund type are you invested in? Which funds you in? No, I don't know the power. When I signed up about quite some time ago, or some of the projects that they, or whether council infrastructure or or investment Very good. So I will sit down with you and take you through what we call the risk profile. So I will ask you like 5 facilities to determine risk you like to take. Whether you like to take high risk, get a high return, just a low risk, low return,
And then at the end of the questions, e maole score. Maulunga le score. Then olo risk appetite o le growth fund. O le winga le growth fund. E vave nga kupuri kupe. E vave nga grow lo returns on your KiwiSaver. But the risk, a high risk because apa lalo le housing market, pase kaua I ngusila mauskalia, or something bad happened in the world, then that means alu lalo lo palingi lo KiwiSaver because the volatility of the market is bad. Or if we go through a major crisis or recession, like in 2008, global financial crisis, then lalo your money e kangoe shakilo KiwiSaver bank ke ofo ki kilo aibo o ki umal kupe. It's gone because of the market. So that's why very taua for me to make sure I put you in the right investment risk fund. So that by the time you come to retirement age, almost lima, you have money in there where they lost a lot of your money because you're in the wrong fund. So now I truly really want to sit down with you. O le tātou tunu ua uina ina ia whaaputu sina vaenga ese molau KiwiSaver a o lea la o le ai ai le tama whanau o lea tunu o lea maualon le sene whaapitoa e fe so di ai. And thank you for letting us know, that you are going to be a licensed agent for KiwiSaver for our people for I le masina fo. Ai whaafeteitele lava o le tānu mera le maua i le sunga ia Matt Luatua o le o lua fitu, valu toluiva, tasi fitu, tasi fa. Wawai le whaafonga mai Samoa, tā ua lo talanoa i le sunga ia Matt, toi tusi le numera, o lua fitu, valu toluiva, tasi fitu, tasi fa. Ia le na, Matt, whaafteitele mo le taimi, taua lunga mai, I sausaunanga ia, ona tā whaamawai. Hei lea, mo le nei fo ia wauli. Lo lava, lo, ia. Whawhetai lava mole awa noa savea, whai lava malo pokalame, e me se fwoi whafonga le tunu Samoa, ia, ai ka whenua I fwoi next week, ai lo lava le afiafi, and I look forward to Billy Maikanga ka swangi mai I lako KiwiSaver, ma lako life insurance fo, but make sure we keep in contact for your KiwiSaver le masinga fo, savea, keep in contact with me, and I will help you with your KiwiSaver, brother. Thank you very much, my brother. Looking forward to catching up next week. Ale lope tiu tafi lo I fo I le malu I le fale. Male tamaita ia e mele I le aso lulu. Ia manuia tele ngā ruenga. Ia saunga le mu I lunga le ala tele. Whasuifuia le sunga Matt. Pe fo I whaftai lava savea. Whasuifuia. Matt from Advice for Life. Tāua ia le company, Lima Company Insurance along lua ai Matt, whaisau ngā ruenga, whaisau fuanga, whaismale insurance, whaimalau KiwiSaver, pui ai, ia oe malau ainga, ia mameto tino, ai le loa. E me whaiona sosoni e tuai po le tamai, tupu al whanave, mo le tina le tupe, le o le tina, ia mo fo le tama, awa o le wingare ngau kākou o tātou māsani ai. E mumusu e whaile me o le insurance. Ke ua e o ki a koe ai e le whinga marisi whakamaro o le mea. Ia vai le aka e ea. Asi o anti lele o tongia. Ia po le whionga fo ia fuatino. Le ao ngā upu tō muli. Ia le aka e mpe mai ia savea. O le ua awhale suma le tasi le tae au. I nei Perth, Western Australia. Patalo whātu. Ia te oil tina, ia whapea fwoi ia le ainga. O tofo I pupu, papali I sefita, talo whalava, toreka lau fisi. Ia mba uta uma lava o leo, mafuta mai ai lunga le tātou apia fōlinga. Le tātou Facebook page, ia whapea fwoi ia le tātou YouTube channel, Lucia Pesamino Filia. Whatalofa I le whaafonga mai ma le tapo inga fwoi a le tafa tolu ma le tātou vāna no fwoi pa ia ma mamalu wha le malo pa ia fwoi ma mamalu wha le anga nuu ia matua le tuu ia te utou ma maa walunga se vi inga le tua
E mamoli e ana au auna pa ia ale atua I fata faitaulanga e fia whape foi. O ta mamtina matua malolo pensione. Lea ua malolo mai le ngaruanga. Le mwhainu whaangaroina o tau. O talu whatule I atau sa vea. Ia te o tau. Ia mana ngaruanga fau I le whaife au fau. I masione whale tua fau le whato a mata ona tausi le nuu. Ma tausi ia le ngaruanga. Ia whatalofa la ia lea. E le pa ia maulunga o te mamtina matutua. Tu asin sino le tunu. E mauta malawa ia whapena fo I whale o tangata matua. Ia e maise fo I. O le mauta ngase o lo o whata o toli ai I lato. Ua lea manoa o lo o whafonga mai ai ia mga wholo whatu fo I. Ia mamanatu. Ia tatau o na. Hato whawhiteia le ngaruenga lo whatino. E li mutu mai tai fo mai. O le I tausi mai pasi, o ta mai tai tausi soifua, mai I lato umalawa. O lo o ngā rurue I tutonu o le lotoa, ma le si o manga o le soifua maloloina. Ia, malo I ngā ruenga le lei o lo utou whatino, ia, au afo ia le soifua manuia o tātou tangata. Whatalofa I le tawhawhia o Samoa, o lo lanam papa au I New Zealand ei, whapena fo I Australia, o Hawaii, Amerika, Kanata, whapea fo I Alaska, ia mai latou o lo nofo le atu Europa, ele ngata I lea, ia whapea fo I latou ua sola atu le atu Asia. O le asoa no le la, sa whaia ia le mātou fontanga, o le whaalua ai lea, o na whaia le fontanga le nei. Ma te tai ia ma whaatonu sili o le company ma le mauta ngase tūma oti wa whaingoina o le Pacific Specialized Healthcare mai lua o na whale mai te tele lava I te tono o fiti. Tasi I suva ma le tasi iai Nandi o le sola. Ia, na o se tala vi ia fo I le lofo ma le anga le leio le tua. Wa loa ia na I waitau o mātou whiutanga I pea. Ona o le whanonga ma le manaonga. O le pulenga a lea fo I whale mai whaapitoa mō tangata atu motu o le Pasifika. O le whale mai nei, e ese mai lava I le General Public National Hospital a Fiti. Taipi o tātou o le whale mai o tupuota msese. Mea ole, I o le whale mai le nā. Mō tangata lau te le uma. Ia, e talwai, o le tai au nei, sa wheloa I ai se taumawhitanga. Ma tōwhi ai ma walaulia I a loo nei tangata whaatau waalei a taua sa vea. E a veo se tasi o whaatonu sili o le whalemai nei. I fiti suva manandi. Ia, o le talafi fia lānenda. O le aso whareile au o mai nei. O le a whaatalaroi nai le whaatonu sili au wau. O lea whalemai lua I tonu o fiti. I lunga o le siufonga o Samoa. Le Radio Samoa. Ina ia whaalawi loa I fo I lea tunu. Le mata utia. O lea tinae I tonu o le Pasifika. Ina ia silasila fo I le malo. Tasi nei whalemai tūla lata. O iai uma to mai ese. Ia li imta mai tai fo mai specialist. Lua whalemai tūma oti. Ele ngata I fiti, I Nandi ia whapena fo I masuva. O le tofia la o se whaatonu sili lango I le Board of Directors, ia po se tasi fo I o whaatonu I lea fo I pūlenga. O le ulua I Samoa mua le nei. O le o tofia iai. Ia ma o se aso le vai so fo, o le alo iai. Ia le tuina mai fo I o tusi ngalue e avea ai o se director ia po o se board member ia o le board member o le pulenga e fautoina le fo I for ma ta ua na ala na ta ua awale u te fai o fo mai tipi they are specialist o fo mai fa pitoa po naivi fatu
o le ngase umalava se yo o le kanesa, ma le ngase o le mafofau po brain injury, stroke, heart, cardiology, whaapena fo'i I ngase o le oncology and cancer. Ngase o ponaivi. Ioi. Wala ala vera tātou o mamao I India. Le o tūla lata mai ia fiti nā roa so. Toi taungo fi. Ia le tau o tongo fitinga. O lea fo'i la o iai le polokalame le tātou malo. E mwhai fo'i ona fisosoani ai. I le o mamao I fiti. O I India. O lea tūla lata mai. The Pacific Specialized Healthcare within our own neighborhood. And I was quite honored to be called one of the board members of the Pacific Specialized Healthcare in Fiji this morning. Ia aino fo e seatu, o lono winga, o le a tele fo inisi o teimi, o le amwhai malanga I fontanga, I lea fo I wala aunga whapitoa, mai o se mea, o se whamrianga. Whai e, awa a tātou wone Intia, I mea ia alua, nei ia, ave o tātou tangata. Sili atu le vai aso o alule waalili. Tui titi ia ai, o le taunga tā fo'i, e le ngata o le alu o le tangata mai. Ia e tau fo'i le alu o le tangata o le ainga, e mo mori le tangata mai I India. Fale mai mamau e mo ia tama mai, a olo iai fo'i alu ma tama whanau. A le Pasifika lava la tau ia, I to tonu lava. O le vasa Pasifika. Ia, mawhiti nare, e le mamau mai tātou. So there you go. It's a wonderful opportunity to be feeling great and honored for this calling this morning from the Pacific Specialized Healthcare Hospital in Fiji. So thank you very much, the main director and owner as well, Mr. Parvesh Kumar, and also the wonderful board of directors and board members of the Pacific Specialized Healthcare Hospital in Nandi and Suva. Fatalofa I le inisi fato maua le avanoa ia anga I mai lunga le tātou polkalama e moni Samuelu whaafetai a Mosa ia o le whailau tusi o le tātou au tusi a Melia Whaamoana ma lolo soi fuamanuia Marcelina Brown a lo whaafetai o Emma Maipua o po Waipua ia whapea fo'i o whangau. E whamea o whangau. The truth will set you free. Rod Braganza, Maria Lesina Tavae, talo whatu le ataua, o lo mata matatu I Sydney, Australia. Ia, whatalo whatu a tātou I Sydney, Australia. O te fia whatalofa mo wholo whatu I lo uso, le li I whatu pese ma le si ufofonga mata ngō fie, le ala I fola, lau vale sua, ia, whapena fōi ia le whaletua ia fōu, tua whina fōu ma le whanau Sydney, Australia. Ia ma le porkalambe le nā Samoa vaila la, ia, ma utotele le wafoi nisi o mato uso, ia ma paanga tō tino sa ngalo lue whaatasi I le ngalo wenga whaiwhi au tala. Te leo tau sango mai, o sunga ia Elder Sartele, Brother Sartele Junior, ia sa avea fwoi ma whaipule o le maunta, I to tonu o le whainga malo tuile ma manua. Mawa ia tu fwoi le sunga ia la wano se yuli Raymond ta ala whaftai le tua. Wa avea le lua por kalambe, ia wa autoe vava aia tuai. Ia olo maua lo lua soifua la relei. Mai se la sunga se yuli la wano Raymond ta ala, wa tele tau sanga. Ia ai le mwhai o na whaangaloina. Le tātou vale lei, ma mawhtanga na o siosi whaale uso, whaale wo. Ia mai se o le usonga I tonu
o le ngā ruenga whaafai fe au tā lai, misiona, ale e kalesia Jesu Keriso o lau pa ia wāsunga tai. Au te baba i atu inisi fo i le whanau, o le tātou tina ia anti vau, ia, whaamaisi atu fo i le ngang. Ai, amatu le whaamalo ma le whaafitai le pa ia maulunga o le tātou wainga, ina ua tātou whaamawai atu, ma mapu atu i lona oli sanga tu mau, le sunga ia lupe matasila, kauli kaio, i le aso tōna ina se ima vai atu nei, ia orang tātou lau whanua me ele so la ua manunu ma sauni atu, ia, ma matu e fo i le, o le sunga ia lupe matasila, kauli, ia, kauli kaio, ia sa tausia li i ai, ia, le te maitai, le tua whawhine ia Renei, ia, o Renei, ia, o le alo le nā whasino i le toina o mangutai pepe kela, ia, ma le tua whawhine o le mātou te mai, te maitai, tina ia Auntie Celestine, ia, pina ma le mauso ma tūngane, ia, whaamanui atu le tua ma whaamawhana whana, ina ua tu ua le malo e le tamao le tātou ainga. Ia, ai te le isi tātou whaalewe lawe i sa putu mai. Yeah, welcome ke so solai. Rod, talofa lava. Marietta P, talofa malol se fumaria. Fepole ai. Elizabeth Firo, talofa malol se fumaria. Ivo Lave, talofa lava. Le sunga ia Teofilo, ia maoto e alu le aso le dei o lau ia suafa. All I ask, if you press the like button and then share our program with your friends and families and all those that are interested, because when they want to laugh, if you're laughing, of course, you know, people will laugh. Tula tala le po na po e atoa ia i le tolu o po o whanga solo ia preliminaries ia po o heats wo lea le tau wanga pese le whaiwhale nganga nei au mai ia te oe le ainga musika o pesepesengo le esenta. The Easter Singing Contest 2025 o na pola ai e matua matau tia fo i la tau sa whawhiwhia i le po na po. Ia, ai mai se lava, ia le teleo i la tau. E le whaate i ai oe. Like I said before, in the last 3 nights, from Friday, Saturday, and Sunday, I was never surprised about the quality of the voices, the quality of the vocals, and the beautiful talents of singing. Le mele ele fata ia utu le tele o le taleni mo me alofa le tua ia lo mata ma fa na le tunu. Ele taleni le pese ma le fa fifia ia mase o pese fa le nganga le sa fa i le Samoan Assembly of God i Andrew Baxter Drive. Fata ia tu sunga le fa finga ma le tua ma le pulenga ma le kalesia matango fie le malu sa vanga e tino ai ia le moe lea. Ia me se foi o le sunga e tuna matia Junior Mailua, ia ma le komiti o le ainga musika. After yantu i le whaatulanga ina le nei. The Wild Organizing Committee in terms of presentation, the sound system, yeah, and the atmosphere, and building an environment that is so professional. It's wonderful. So congratulations to the po na po. Ia na whaalau i loa. Ia i la tau to se fulu ma le to avalu. O le ao i le final vaso le ao te whaiatula. I le tumu a inga ma e kalesia. I le la tau lango ina. The support was tremendous. And it was evident with how many people that turned out last night, Saturday night, and also Friday when we started last week. Sa wutele la na vaenga ki fiai o mai a tulu ba yeso
Lea la. Nā tātou se e atu I finals o le mai a so fau. Ia, e whapena fau. A so whareile a strona I o le vai aso lea. O la tōna o le apipese. Ana pō oka le matautia. Luana se lau. Sa alo tolavaa. Jonathan and Malanga Tusenga. Faith Suisala. L.J. Sio. Maulolo tali ai. O la ukamala le matautia o le mele na whai ana po. O lewa tele na mamasani ma le sunga e maulolo tali ai. Whātua o whalongwa lea na po. Ua pese leuso. Oka. Se mātango fie. O le leo ma le pese na langi ina I le po na po. My beautiful Savior. Ai whati lai le pese fo le vi o le whale manono. My beautiful manono. Ia, o le pese na na usu na po. E le usu e maulolo tali. Ai, Jarian Siliva. My goodness. Powerful young woman. Very pretty. And so beautiful vocals last night. Oka ina matautia. Tangaloa KiwiSaver, nā lo, whaatai tō tele tino mātutua. E o mai le lo, o isi o mai Australia. Ai o mai lava lātou te aputi I le tāleni. Whaafitai lo tō sao tā ua I le pō na pō, awhelea Yosefo. And then, of course, ladies and gentlemen, something different and very unique last night. The beautiful sound of Sonia Marina Sua. Just arrived from the United States, and she brought country to the house of the Lord last night, so I called her the Queen of Country Praise. Pe wai whalongo I meo country singers for mai Nashville, Tennessee, I leo nā te stete. Ala I moana I fo pōko lio. Ia, e taua lunga leo so ia I stolo to vio. Matu wele wha malo ma le wha whitai ia I lato. Lea ua lautongia I le sfulma le valo. Ala tātou se ea I le quarter final, semi-final leas whareile lea la sau o le vaso nei. Aso tonai, male taua lunga lea sa. Sfulu tā la le ulufane. O le tangata matua. Ia male lima tā la ale tamaititi. Sfulma le lua tausanga a ngai I lalo. Ia le nā. O le tala fifia le nā. Ia mali poti atu e tu sai foi ma mea sa tutupu e tumutumu e o tātou tangata. Ia ma le taubanga whapitoa le nei o le e seta. E foi le avanoa. Ia mamori atua I le whaftai ia tufunga. Ma le uso fo ia le wila I le tātou ngā ruenga whaito tolu o lo vei tātou wala onga oni wha masino I le amir tolu ma le whaia le lei o whai unga e tusai ma criterias ma categories o le whatulangana o tula fono o mea nei o lo o fua I ai le vaai a le wha masino I lātou o lo o whaadia le lātou tāleni pese I le pō ana pō. Ia, tuli mata I le nā fo I aso whareile nei ma le aso tonai. Ia, ma le final I le aso sā. Ia, o le tātou toi whenua I ai. Ia, o tu iai. Ia, wata tau na toi teu, a vea whautuanga na watu whamasino. E toi te ta I aile ma whau le tama ma le teine po o se uwhi pese tō lua pe tō telefoi. Ina ia toi teu le lei lau pese. Toi teu le lei ai lau stage performance. Toi teu ai le whaatavi onga fo le ma le ngalu o lo leo. Teu ai ia lau whaateita I le tau fi o lau manawa. Ma le whaongaina o lo fata. Your diaphragm. Ia lava lau manawa. E whiulai, ia mausia.
ia nisi nota sa e loa. Sa le mawhai ona o ia i le teimi o le tauwanga. A lea ua umoa na lapata ia oe ma maua leisi a vanoe showcase ai. Matoe wha le leia tiri ai ia lau tau. Fine. Good luck to everybody. Looking forward to seeing you this Friday, Saturday, and of course the final on Sunday. Ona o mai le si baba tu pesi si ata tu tanwanga e faia i le asong fuone nei Omega Cars ia hoi ata to wo tale pesele su ele avanoa tale noa toi i le sunga ya tungsia mai le tanto fale tabale le Omega Cars in ua 5 minute le o te ai ia le tu lai 5 ina o ngā Gagaifo Faiva o le atunu malei a tau sa dea e le nei a uli o le asong fua. Ia lena o whano ia ma Victor lena ka whila o moile sori. Kai kauwhi ai fo I lau moile. O le ua 5 minute o te ailei tu lai 5 ia e tau nuu lo fo I ma le sa fo lau. O le fionga le lipule o le tātou whaleta vale le ua angai mai. Omega Cars le ftelenga tong sia Pio Wilson fatalo fatu. Mawhanga ofo lo fatu e lau to fatu sia. Au fionga fo I le lipule o le tātou Omega Cars malo le soi fua manuia whaafitai ua tali mai a fio mai e le tāpol kalame malo le soi fua manuia. Ia, o le nganga lama fia ma le nganga le whaafitai fo ia o fionga le tau ia o mbo fuitu mātua manole ni tu nao le tiak. Ia, le awa ke lama le whaaloalo ma le nganga fia ma le nganga maua lau. Ia, whatalo fatu e lau sunga e li whasalau ia po lau a fionga fo I le a tau a tulanga swafa. Yo, ta ul swapa. Ya, pa malo se fo mavia, pa malo tau atu, pa malo foi tau tu atu no ua le atau. Ya, tātou tau whai wha malo lava ma whaaftai le lofa ma leanga le lei o le tua. Awano o lo o tātou wha taunu uinai o tātou wala aunga. Ya, e maise o le au auna I o tātou tangata lau tele. Ya, e mo se vi inga o le tua.
Nā mai le whai ungo le vai aso, ia, ma le sāpati fo I ananafi, ia, ma le toe ngā e o Faiva le tai au ana le la. Ia, whaapatai mo whaapasidi le a taua, le nawa e aso malui ke matango fie fo I whaapatai e fwele atinu le a whea tautua tatu whalta wale whamani e I lato uma. Na whaatawa lato sā mai a mata mai lawa le so lulu o se tofi o sforeile o mai le so tonai. Ale sā matango fie le fe au la sā le a taua, matango fie o le, ia me vai lai ka uko le, o le me fwele le, Wangalu le ma. Wangalo el mafofongo faleanga, ngambal tus fai tau. Pauli le ia le ato ia mo me foi dele o le wingo fe au. E te faia me le lei mo se tangata. Te faia me le lei. Ai am mo inisi foi le papel mai oro fie le lei, palo le au nga fe au. Ia. Ua ma fai nga me le lei. Ai le te fai malo fa ma oni se me le lei mo se tangata po le li. Yo e tulanga foi fa pe ia le ma nga ia lau tau langa le li le sa ma le sa ia e foi lau to ui fa lo ia e fa lo ia to sia yo e fia le lei ma fia le lau tele fa lo tan ai le lo yo le la fai da o e ma fa ma oni lau tiute ma la o e tau tua la to ile le tala le ia le atau ma lie lava le na o le mea la e fai ia ngalo ka ngwa fo le po e lo va me e vikari a ele aso fe au ye lo fia le awa nga fa penga ke fia le anga yo la vena tu na le ma se ya me tu poi ai malo o yo mario wingo tatu ngata malana to fo I fa yu o la to fam sino ngana e fai ke mima le ya to le maula to ya le fo la ya fo te ina te di mai nai fo ila le sabalina tongisia le nei vai aso le ya to yo e tumbo ata ai fai se tangata le sengalwenga le lei on tarato le fa malo yo e ai bueno tu muy ya di vai me mangi vai le sata me mo vai ai ya to le me mondi al melena ai me sa o yo foi yo tato o masa ni le melena o le amna ia le polo e motu tu o a fa le tonu fai mo me ata fo le ia na ti ala ia le mo tafi se ala ke o na o ia le ala se tala mai tu lango ia le tato au nanga le Henderson Cars o ia le Omega Cars Nana tem machine me ia wa misi mai a o ele mafofongo fale nga le ka o sasi ko i mare ia tulanga la le aso na ke lo salo me ka kasi nei turate manu ta temile ya tawa yo e ya te manatu fo I se temi wo sola o mai na fona fala lo ai patulimba pa ye molu se trato tlu yo manatu fala tonsia o fantalo fala vale lo me ka kansa le tawa ya pa malo su maria se wa tinu fa malo fo lau e mo terminei sa moia mata mo filta tu ona o tu wa e foi lungo le pismisi la toia ya se fa fon fa jo ala fa sa longo fa pismisi o le tau sa ili se a fo I se mai tai sa mo yo le le fa sa mo le media e lo fo e fa ile me foi lungo TikTok me fa pe ngana to via e le fo I foi le ba tanga le ba I fa fo ia mai ta ua lava le mana ta ata ia lo tau tuaina ia mamalo le atu I tulanga pa penga ia a fa pe ia te uma experience knowledge ia mana o mia lava railo text man ta telefoni pe te vidi mai por ta telefoni ko te longa po o le pasalonga i la le pe fo la te ponge to sia la to telefoni ia fa pe te lo necesita tia to tele tamai ia aua au le ngai fa la mina ai o se mai tai foi lele ua mai ia o onga to sa ili singa luenga e posisi to sa ili singa luenga tulanga pa penga ia a no foi io ana to si lava le tenio le to sa ili ia o ma foi le fa lo tirino le tanto fa le trabalho tulanga pa penga mo ele mana bi ese mai tai sa mo ia ai que uma amatu le fai le tatu numero ale to fa trabalho ia
o le la me fa volta to tolu to sanga ma to te vai lo sa o ta te wi fi o tu pe foi mo ta to ai nga sa mo per family no ma tu da io tele no fa ta manyanga ia ma to fenga na fa ma abenga ya ki oi pe fa ta so sa ingi ta to lo talo me ke kas ta tu ta vale le pito sili na lu mia mai vasole o vasone o ta tu ta vale la po ai o ta tu piki apu o ta to for ranges to your highlights ai fa si sile ta tu CX9 ma ta tu Toyota Highlander wow ile ta tu stop ta vale pito sili na lu mia ya tele no ta va feli pilinga Samoa sumai tala mai au pa se tala ile lucia lau kemedi style ni papa tu po manu ka o nisi pe fai foi na bala au mo talent line ile oiva lua fitu lima balta sidua oiva lua fitu lima balta sidua ya oe fia palai el tatu manole o batu faselong ia na tix mai la ia no bala au tu ia ona tifa manole la ia wa tanga tolo bala au mai le tatu tua ile numero ole olua tasi patituono lima fatasi olua tasi patituono lima fatasi ba mi tele la paso sanga Samoa ia pa mania le tuyo pe vale lima le atawa boso malo ia wa la ba foto pa o vino lo tua masani ia so uma ia ai mortenei pato papa se foi ati o le uso le atawa pa tele tongsia fa pena foi alo fatu tato felo ai pe fa soi foi ia se foi mai manuia ia na o le tandoanga ma le fionga le pule o le tātou falta vale le omega cas i le sunga i Tunisia i stewi whailo fōi i le lātou tuatusi le tūlanga o iai le au onanga. O le viinga le nao le tua e tawalunga tua i foi nisi vaenga o le tātou por kalambe ele nei foi au auli o le asunga fua. A le au fai pese le mātou nu o le whakasa o le au televau i lo tātou nu i vaiala. O leo o longo mai, o lo o iai se whaasisilanga whaavitoa mai Samoa, o lo o whaatinoina i le teimile nei. O le saunuanga ma le whaalinga whaapitoa mai le ofisa o le tumaitai palemia. Lea la o tātou tuli matai, se i vāva ai, po lea le savali a o lea fo i se malelenga, mai i le fionga i le ofisa o le tātou tumaitai palemia, i le teimile nei. Po le sila fia le atanu, i le tele o le maungaunga o sama le ngasu,
ua tulaʻi mai nei e pei ona outou faafofoga ia i le nā mai aso ae maise foi o le faatalanoaga ma le fioga i le komisina o leoleo ua atili ai lava ua atili ai lava ona faapena le saunoaga le fioga le tamaitaʻi a le fioga le komisina o leoleo i le vaeaso na teʻenei na taʻua ai lana press conference ma le faatalanoaga foʻi ma le autusitana i le moliaina o le tamaitaʻi o Lisa Marie Schmidt e tusa ai mani faamatalaga e leo faamania usi mai le faafaga o leo ua mau tonu i ai ia le tatou talanoaga i le so ia ia le atua e ona malosi uma ia i lona tapu aoina o le soifua manuia o si o tatou atunuu o le nei faasisilaga e faapitoa i le faafitauli tau e le tise o loo feagai ma le atunuu ma e ao na tuuina atu se faamatalaga mai le tatou mālō mo le nofo silafia i le tatou atunuu o le tulaga pagatia ua feagai nei ma le faalapitotoga o le malosiaga faailitise ae muamua ona momoli atu se faafetai e faia ia'u ma sui o le mālō i le lava papale o le tatou atunuu ia aʻofeagai ai le tatou faalapitotoga ma faafitauli o le latou auaunaga i lenei foʻi vaitau ua matauina le aafia tele o le tatou atunuu i le motusia o le eletise i le tele o taimi ia ae maise lava mo tatou aiga o kampani ma bisinisi ia faapena foʻi i le mamalu o afioaga taʻitasi upolu nei mae e faailo atu ma le faaloalo o loo faauauina pea lava galuega a le faalapotopotoga i le faaleleia o tulaga uma i se tulaga faanatinati ina ia foʻia faafitauli o le tatou feagai ai nei ia ma toe faaleleia ai i se taimi vave ma saoga lemu ia le auaunaga tuuina atu o le eletise isi o tatou atunuu talu mai le masina o februari i tausaga nei na amata feagai ai le auaunaga a le malosiaga faaeletise ma tulaga faaletonu o le eletise ona o mafuaaga nei o le faaletonu ai o se vaega o laina eletise malolosi i le eleele po le underground cable o loo taoto amata mai le faleafi i fiaga ma aga i atu i le faleafi i fuluasou na ala ai ona motusia le eletise i le motu atoa upolu i le aso lusifulutolu o februari o le isi vaega o le laina eletise lava lenei na toe faaletonu i le aso 25 o februari na toe motusia ai foʻi le eletise mo le motu atoa upolu ma na faatinoina i ai galuega faaleleia i le alavaso o le lona lua mafuaaga o le louloua o le tau o aafiaga o le tau i savili ma timuga mamafa i le asoiva o mati na aafia tele ai le auaunaga i vaega na aliai mai ai e le ngata i le faaleagaina o pou mo li eletise ae faapea foʻi i laina eletise malolosi i le auala faapea maota malawa ae le ngata i lea ae o le mafuli i ai o laau i luga o laina ma avea ma vaega tele na motusia ai le eletise i le tatou atunuu atoa o le vaega lona tolu o le aso 15 o mati na faamauina ai le faaletonu o nisi o afi eletise autū e tolu o loo gaosi ai le eletise o loo tuuina atu i le tatou atunuu ma o nisi ia o afi e aofia ai le afi numera tasi i fiaga e 5 megawati lona malosi mai o se faaletonu i le vaega autū e fesoasoani tele i le afi po le piston
o le afi numero tasi I fianga. Mai masalo o le varu sefulu I le sefulu lua masina. E tali ai le totonga awa ele o se tūranga whaingofie o na saili. O le afi numero fitu I taunga manono. O le afi fo I alu I le swau mai tolu meke wati I alona malosi. Mai o se fale tonu I le totonga o le afi le nei po le turbo charger. E fisosoani tele I le ngausia o le editise. Mai tusa ma le Faiva yaso e faale le ai. O le tatou wafi lona tolu o le numero tasi lea I tailefanga. O le editise lea maua mai le swavai e lua meke wati lona malosi. Ma o le afi lea ua failo mai. Ua faale tonu se vaenga o le bearing. O lo o whawhaingofia I nai le taabilinga o pepea. Mo le ngausia o le editise. Mai e mo mia le tolu masina. E whaatino I nai le ngā luenga whale leia. Ina ia toe whaafoisia I se tūlanga le lei ato toa. O whale tonu nei I le au nanga. Ua abe esea ai le sefulu meka wati. O le malosi anga o le eritise. Sa masani o si iti ai le au nanga. Ia ma ua vea ma mafu anga tele. Ua whaatino ina ai le tātou whalapa tonga o le EPC. Le fuafuanga o lo whaatino ina nei. Mo le whaasosoa ina o le malosi anga whaeritise. O lo o ngā whatia I le nei taimi. Na amataina le tātou ngā luenga le nā I le asu sā se fulu wono o mati. Ea o ngā luenga e fo I ai e whawhita uli nei. O le naunau ta inga lava ina ia fo ia ma toe whale leia le au nanga malusi anga whale eritise le tunu. Ma ua ngā lue ai nei le malo ma le EPC I vaenga nei. Mua o afi eritise whawhai ngā lue ngaina pe haya. E lima mo le taimi nei. O loo wha moe moe e taunu mai afi eritise. Mo le whawhai ngā lue ngaina po le haya mo le nei taimi. Ina ia whesosoani I le eritise tu ina atu mo le motu I upolu. E tusa ma le lima me ke wati, le malosi anga e ngausi mai e afi nei e lima, ma o le aso lima o e aperila, o le atau nuu mai ai I le atu nuu. O le lona lua o fuafuanga o afi elitise fou. Ua iei le fuafuanga le malo e whatauina mai ni afi elitise fou se lua, e wha me ka wata lona malosi, mai le company o le HNAC I saina, ma e wha moe moe, e taunu mai a au kuso o le tausanga nei. Ia o ngā luenga whaale leia o afi elitise, o lo o whaua wina pea ngā luenga whaale leia mo afi elitise numero fitu, I tanu ngā manono, ia ma le afi numero tasi I taidwhanga, ina ia toe whaupopo ai le malosianga e lima me ke wati pe amai a ia ngā luenga. O se whaupopo ina o le malosianga whawhawina po le renewable energy. O le asitia le au nanga maua mai I malosianga whawhawina ma o le masina o te sema o le tausanga nei. O lo whamoe moe te tala aloa I ai le au nanga o le marosi anga whawhawina mai le la po le solar farm. E maua mai ei se isi whao poponga o le marosi anga whaeritise e se fulu me ke wati. Whaatasi ai mama o le battery storage tala whengai. E mawhai o na whawhanga I ai le marosi anga mai le la. Masi iti ai I le lua se fulu pasene. Le malosi anga tau elitise o le a whao popo I le elitise ngaosi mo le tātou o tanu. Olo o tu maupea le naunauta inga I le malo e tawaratu I le EPC. E si itia ma whalautele le malosi anga ina ia mautinoa.
le lei ato toa, ma le whaatua ina o le auaunanga mo Samoa I taimi uma. Ua matawina lava le sitia o le elitise mo o mia, po le elitise whao ngā ina I le tātou atunuu I le lua tausanga ua tuana. Ma ngā luenga ua whailo o le a fesoso ani tele e fo I ai le nei whawhitauli mai le toe whaono tūlai mai I le lumanai. Mai toe mamoli atuai le whawhitai tele I le paia ma le mamalu tele o si o tātou atunuu I lo o tau whina ngalo malama. Ai mai se o lo o tau lava papale. A o tau mawhai atu le whaalapa putonga o malo si anga tau elitise. I le mawhai e ngatai ina ia si tia, mawhaale leia lan au nanga. Ia awa le ngawhatauli maina o le malo si anga o le elitise ngō si o tātou atunuu. Ia, whawhitai o tātou au lia mai manuia le amatanga o le nei vai aso. Ia manuia tele ia ngā luenga mafuafuanga o le nei vai aso o le a whanga solo. Greetings and talofa lava. We continue to give thanks to Almighty God for His guidance and protection over our nation. It is necessary for the government to provide an update for public awareness regarding the difficulties currently faced by the Electric Power Corporation. But first and foremost, I extend my gratitude on behalf of the government to all the people of our nation for their patience as the corporation deals with challenges in its service provision during this period. It has been observed that our nation has been significantly affected by frequent power outages, particularly impacting households, businesses, and the various villages in Upolu. I wish to inform that the corporation continues to work diligently and urgently to address all issues, aiming to resolve these challenges and to restore reliable and safe electricity services to our nation as soon as possible. Since February of this year, our electricity supply has faced major disruptions due to three key factors. A major fault in the main underground cable between Fianga and Fuluaso led to a total blackout across Upolu on February the 23rd. Another section of the same cable failed on February 25th, requiring further repairs before power could be restored. Heavy storms on March the 9th caused extensive damage to power lines and poles, leading to widespread outages across the island. On March 15th, 3 key generators failed, significantly reducing power generation. Fianga number 1 diesel engine with an output of 5 megawatts, a piston failure that will require repairs that will take 10 to 12 months due to part shortages. The second engine, Taunanga Manono, number 7 diesel engine with an output of 3 megawatts. There is a turbocharger issue requiring 4 weeks of repair. And our third engine, Tailefanga number 1, our hydro plant with an output of 2 megawatts. It is a bearing failure, needing 3 months of repair work. That is a total loss of 10 megawatts in power supply. EPC had to introduce a power rationing schedule starting March 16th to manage the limited electricity available.
To address these issues, the government and EPC have implemented the following 4 measures to address the power crisis. For emergency power supply, 5 rental generators producing 5 megawatts output will arrive by April 5th of this year to help with the power shortage. The government is finalizing the purchase of 2 diesel generators of 4 megawatts output from the HNAC, a company in China, and it is expected to arrive in August of this year. Repairs that are in progress, work will continue on restoring the Taunanga Manono number 7 and Tailefanga number 1 generators, which will add 5 megawatts once completed. And finally, renewable energy expansion. A 10 megawatt solar farm with a 10 megawatt hour battery storage system is set to launch in December of this year, increasing energy capacity by 20%. The government and EPC are committed to strengthening and expanding power generation to ensure a stable and reliable electricity supply for Samoa. The demand for electricity has significantly increased over the past 2 years, and these strategic solutions will help prevent future power shortages. May I again extend sincere thanks and appreciation to all who have been affected by this electricity crisis for your understanding and patience, and especially for your continued support and endurance. The Electric Power Corporation, with government support, are working to address the current situation to return electricity supply to meet the needs of our country. I wish you well for the rest of this week. Soifua mai Emanuel. Ia, ole tulangai ia pe tau whiololo mai ele tisea le suawai masania na tapunia ia tatou ao ia ile terminela ole a olo o whangasolo le pele o nanga ia o suawai. Ele mwhaina alofia ia fianga ia o ia ile whalablave le o tupu mai. Ale whamwe moe o tatou wafi e lima. Ia ole amtangal na o toe mwhaion toe whafo i mai le sapalai o le tatou e le tise se tūlanga. O ile sa tatou ia e whaawa wai ia tatou ngā ruenga ele ngata i ainga ia pisinisi ia ma peo au nanga esese ia peo tatou wao. Ole lai whamoe moe o le aso lima e taunu mai ai ia fia pea au mai i le waa e alu ese mawhiti le aso rufu riva. Ai a whapea e ono maua mai le fisosoani le tarusanga i a New Zealand i se lato vale li tele foi lea. Ia e ono vave le whao o mai o tato wafi ia. Ia alfufuanga ia na tupuloa le whalablave lea. Maua mai ia le tali mai i le kampani le ia fifiti. Ia o le vaenga le pitolata mai e fisosoani mai mo le tato whalablave le tupu. There's something I don't know if you're going to take part in here in the Finangalo Minister.
le tise ilana sila fautuaina kabinete se komisusu sa ini le iai po fia tolu ale mapu mai ai tulaga i whaatalanga mo ia. Iwa bewa tu ia mista va peo o le atolu tulaga o whale tolu. Ale wa mai manino ia lo finangalo i vaenga i whale tolu iafi mapu ama. Ia se finangalo i whaau au pene mai se komisusu. Ia tulaga foi le ia me tonu fai mua. O le whamuamua la le ave. O le ale tali pito vave. E mawhai ona fo ia i le whawhitauri le tulai mai. O le tūlanga i o se susuenga, walai whafo le whiunga i le Riminster. O te le mai loa lipo o le ale a wala na whailoa ilo na whinangalo. Ia, i te iwa tele na upole, o le susuenga po le inquiry. Ia, ai whaingo fia le so e mai o whamtalanga o le inquiry fo ia tele tupe aluai. Ai o le mea ia o le tala le sa fainei le kabineta ina sa wa mai e whamtalanga i le vai aso tuanai i wa le sa malanga ia o fo i mai ia le le ia le tapena le le mai ia ma au mai e fuafuanga i o whatatitia ia le la wa mwhai ona tali atua i loa i le mea te tau ona mua na ona whatini. Iwa peo lesi fulanga whasea o tātou tūru. Lese i lei motu o kono. O le tuaina tani mai le malo, o pēr tonu le iei whale tonu, o a pio le amutanga. O waia i e ne sau noi le ilano le ene. Ia una nofo ai leo i nā whamtalanga i si fia le tunu. A lai, ai anu ama pē, anu ma pē le tise. Ai anu wha pē au mai se tūlanga vampe, whamtalanga tonu lea, e la tau o lea, si e si la fia i meo whale tonu. O le mafoi nuk si la fia le tunu. Ia, tau se ia la au ngal tato whasalango ni so le a mawaili si le fiato a o au ia o le asa ia lo malam na maanga na amata na fai whasalango ale whalapatonga o le na utupu mai mea peila na amata o waia malosi ia ai o lo le susfulu lima ia le ufale tonu lo afi ia atonu o le tūlanga o ngaunga le na. O waia mai si fsota ingo mea e bave na fai. Ai o le afianga ia le ua i e nei ono ufale tonu wafi. Ia i le malo si foi le o se fulu me ka wati. Ia le oto e sea mai i le supply. Ia ma o le angangala. O le alme tau na fai. E to e bave maua mai ai le sifulu pesene le na. O le sifulu me ka wati. Oile, ia e fuafuanga taimi whiololo, ia ma le taimi mau atu. Ia, mai e le tau mate foi. E au foi ona to e sila foi le malo i tūlanga o whainga whawai. O le ale i tū pito le whale le ati lele au nanga o le tise. Wai le ain tō sila fia tasi al tatou company le e whengai. Ia a whatusa manisi vaenga tu mo tisi sectors. Wai mwhataita inga le communications. Ia, na iei foi le manatu. O le teleo company. E mawai se whatau vanga. Foi le pa uai le tau. Ia, le foi tau teilo. Ia, peu taltal no ar vaenga le whai lato o unanga. Ia, mao tutusa ia tau. So, o isi to ngā mea ia tau na vavai iai. O le sifo ia tūlanga o te loa na iei la vale amtanga o le nofo inga le nei. O le vainga foi lea ai mai se amo malo se anga whafowina, renewable energies, iei le solar. I le mea foi lea o le mawhai o na whai lava le solar le a inga ia po le company. Foi lea o le sifo ia wala na e whaupopo ai le malo se anga e ngausi tonu le tunu. Ia, pe e au ngā foi ame tupu e toe manatu ai ma toe fuafua le anga i luma. I le tūlanga i le meto tūlai ma se whale tonu whapene i le lumana. E si tūlanga mai rei si sila ina malo i ono au mai o sisi company e ngau sia le tise. E lua i ma le whalapto mai malo si tau le tise. Ina mo hui le whiwhiri ngā tangata hui le po whi company o i taipi o tūlanga le whai e tunu le whafo. Ia o isi a mea na e foi le foi e ni whainga whawai e ongo suia le saptaltana no atuai
ai le na foi me fa per competition le la no va tu al example ile communications ile mo wel men na ale ngangal na no fai ai pa pe ile tasi ai lu ia pe tolu foi pe si dia tu ia company e fai ele o nanga so tainga ia maule siamia o la tu nanga nga fatia foi le se tato o tunu le titi e fato sina mai ai ia ni company pa pe e mau se la tu pe ma pa pe e o mai e fai nami ia ai te manatu o filfilinga foi le tu nanga o feng fa vai e o ia ale o nanga ia le PC mol taimil nei le ave le fa mo ia fa mo tino e la vale tupe e a mai e afi a me se afi e fa vai taimi le haya ia ma fo lo i si fo nga mo tutu mau lo que eu não vou levar no esse tchau for papena o molia e foi se chama tchau e leu não tá me chamando passava foi e pa ka ko kalango al fa piko al IPC media e ngi si fesiri le IPC momo ala fesiri le tawa bacho yang ka ko mai le ngi si fesiri te yori tu ngai le te ma we le so filo ina matusta tau fa ma vai no ministare fe mai bari IPC no fa le tu la tu ma ko sa wa ke nga ko i ia o lai fa ma popo mai le tau a o le wa vatu le fatananga e fai ai oka ma tonu umana ala fai mai ia le official tupe o lai ngaftia ai o details ia atonu e mau e se taimi mumulian ia awa le fua le na ia na amata mai e whainga whawai le pai inga taruai o le nfa pe o lua fe lus ful lima o se lau pasene tato i le malo si anga whawhawin ia o na alua lea ia to eftuna pe le e watu ui le lua fe tos ful tasi e au li ai le fitus ful percent pe la e ia wa me umane e fua i le malo se le investment e mwhai ona whaatino le ala pe e tau fitu na ia targets e pe o le latest le na i loa o le ua tu watu i le lua fetos futasi e na o fitu fulu pasene fo e se tu lana nga whai lo mai ai le pule ma le PC le tu lana lo iai a fine mo e se tu lana whai tu e kapene ele ai ile la to wa o le si mele o le si fa fisili le e aveni fa fe un tato fo le mana o ngai le anga i luma ile nga fatia tato wafi ai nei ia male fo anga o ai si me tauna ta pena anga ai ia fa mautino ai e tali atu i mana unga o le tunu ia e foi ale fesidi foi dele pefto atali atu pe atu la i maile mana unga pe ole mea e fua mau foi le awa e mfaifon tatu fa pe ole malu si anga fa eltisi pe mawa mai swa pe mawa mai i fa fowina malu si anga fa fowina ole si driver le of development e una ia le atinai o le iai o le eltise foi le tua ia company ma tangata mala to watina e fai so e te le ala le fatalnoanga o le mata upule ia ma le faafesilia i le gafatia o i le infrastructure le ia le fo tatou auala e o suavai e tauana fuafua
Ia wa e fua umai le tupe. Dale nga fatia e mfaina fasosoa ia le ngadwe ngad malu. Ole mai amai o le COVID le sa na fai le fenga fawail na. Ia na mai ale ele fala putonga ia lu itau mo lato ona ole tuiti ole lato tupe mo ele los pulpesene. Ia na ave ia le famarosi awa al memonia e telefoi tupe malo ia e anga e ele IPC. Ina ia tau fai uma foi le e fa mama venga i le tunu i le tau le XTC mo na time o le la na alu fenga fa vai na to sui mai la ile foi le foi le lautele au foi le o se vai nga foi le o le ai fa fa ngofie mo ai the domestic ia alewa amatana tu watu I bisinisi ma company fala potonga to fo ilala to ile rates fo ile masan masalo ala se taimi le ato fetu na ile ia le fenga favail na ia mai se ile fa fitauli la le o tu lai mai ina ia mafai ona fa so tau ia le tau aveina ole o tau pule a me sala le tau o le tis la fiona o lo ma ua le sa fasili le APC lo fiona o ma le APC ia fa amata mai la lo fasili solo tuana ia tu sei sistema tsai fa pena na molia ona oni famatalanga fo I tua ia ilo o fiona se apianga sentao po sistema fa pena mali ola sa utala nei tua inga wo tua ia I oi nei infon tanga sa paise hotel mai ese so taina mami tama taina ia elise me fa pena tu Mai o le fala lave le o te le lope si la fiere to sena. Il termina tu puoi. O la te fafo. O te le lola awa wale vana sawa ilunga le media mesa social media. O te le lope o no le fape nalu ia sia. Ena li poti fape nalu I lutufanga. E pe o le mela na lena pe o se feso tainga le na ia ala ko ke si le firme le to pul taimil ne ia o fe ave isoloat fam talanga mam ai o tele fa maunia ia le me ai fa foi sina mawa no mai ale o le longo mai o no le tu si le al malo tu si le lo yesi o lo na wingala ia o alena o mai a mai tu si molo uilo ia malfape mai o fe au mai le ele al malo o le polala al saun mede o le mela ele mafu na fape o ana mafu ona o fa tau le mta upu ile al malo male lo isi ia o le la o fa ele so swen ia pe folinga mai ele o fa mauli ia ato no le voila wanga ia tu le ile famsino ia ole o ia ina awa eso mana tu fa usa o ia tangi lenta ona lo tangi le fo ia mai tu non fa pu ia o ile se me mo mai a fa pela va fa mai ia le so ngale o le fa mauli ia mai lo ina lau fiona o le whatatanonga ma lauri malana vainga whaofai fast. Na ia tā ua o le stock exchange, charter flights, free economic zone, o ati na e ia manui ai Samoa. Ei tai, e o mai loa ia malona a inga malana whanau o le whafoia ia ati na e nei I le manatu manui ai le tunu. O na tā whilo len malo.
Ia se tūlanga ko ia. Le ai, o le mea ia, a tilo I tuenga atina e au mai. E li whape li talanoi, na talanoa le ia e te tonu o le kabinete, o le mena e tauna manino ia le tunu. O le whautuanga le na au mai. E le o tai ngā whatia e Samoa, o na tau aveina ni bisinisi whapea. E le o iei ni to mai foi le e mawhai ei o na malu pui le leile tunu ua le tulafono, whanga solonga administration o to inga mea ia. Ia male mea, foi le o me mua e sue, o ia tangata, na whai mua ni ala tau me whapea, e se la tau track record. I mata upu ala ia, foi le o tele whapea tu e leanga, a le aua o mai le whautuanga, mai le fo fia no fo inga e tala o mai umai e tu inga mea. O le itule te whapea mai ai ia fianga o la aulia, lano whanau, polo na aina. O le mela nai whai te tangata. Awa anofo lo tangata il tofi o na malo. Wha mai al tu lafono, te le sau I lo tofi. E whai e au pisinisi. Pe whapea fo il pisinisi e lona I tu malo. Well, it's still le me fo lea. O le e lona vested interest. Ma o mea nai pui iai. Ia le malo. I le me fo lea o le o kulenga le lei. No fio. Le mtau le sai leo. Le wa sang noi. Isi me la fe fu sau tangi. Tu langa le tu Ala sa ma tau ye. Na uma loa le tau whainga le lafo le whatu tu e ave se le o fionga marau cabinet. Ale mo mai o e se singa o isa tulanga o le te tau ite o ye se milonga fa o kiki tu atu e mta o fule. Se mau milonga fa por kiki. Isi milonga tele la sa fa ite il parliament. So, you know, o la e ali mai ya. O na uma fo I le taimi na fai le ia tusi ai me se la le anga I le au malo ma le lo yesi. O le pe o te eso to masa sang. Pe o se tau ma fainga. E fa pe fai mai se fai unga le au malo ia pole lo yesi di foi. Fa pe ofisini ia le tulanga foi le o lo wa fia se me. Ia ai pena fai mai o milonga lava fa por kiki. A foi te mai tari le mo ni leo ya tanga minga le vai fa fai ina o pale mai sa fai o vinga sa tele le la ya o me ni te la fa ai wi le pai a inga o ese tu la mai wa ya le mo toi fai te ina mai pe te fai se ngai o fa sa na tu la ufia E pe se tangata na tipsilia. Ele oni au whainga le tamaita I. E o te fisilia tu sau la mona. O e sa tau mio patas. E era malango mai. Ba watu le viinga. Ia o le tupa fu o tamaita. Ia le o malite. Ia o e se tu lango kwa ngai. Ia o te sila fia lau sunga au tangawai. O le tele o mea whiangai maa. Mai te mana o ave lo malo si le me tau na ave e lo malo. Ta upuna vane ka mo le stock exchange o le fo ina linga I o le sa nga automatic. O le sa I le fata na mai malanga I Hong Kong I le ta upuna o le internet for Sheraton. O le voila na sa no fai atu pe na mo fio. E au mai evidence o sa noa ngai sa mai tatu pelo inilisi o I vai aso o le ana malanga ai ele se fata mana ani kapena ta Ele se fata na ngar kapena o bol nga wakulanga pepa. Ai o le mata upuna mai ate momo. O le tal sanga ale faltani malole Sheraton.
e fia o e whaatala noa ia le management contract. Ona e whaisina tanguta mai o mulpola lana tu e malanga I kolea. A le lai whape mai. Pe mawhai ona aluatu le minista e fisosoani. I le sāwali ale hotel. I le whaatala noa o le management contract. Ia, o le mela na malangai. Ai le malanga e whai si mea ia na whāri. O le palemene e ilo na kalena. Le lana e le fono le na whai a Januari. E le fono le na whai talwai nei. O le fono la le so ai. O le fono ia me. O le fono le budget. O te loa o nai tuli loa mai a walu vai aso ato a lona lua o le fono. O mai mau mai le taimi. I le lafo le o le fatu atua ina. Ia, awa tatia ia ngā luenga sa fatu langa mo le mea. O le, ia, se matai tūpea. Awa o tūlafono ia tatia mai ni o le whanga solo. O le whamai o le swing o le whawai le 10% e foi lea o suita maitai. Ia, ma le tūlafono swinga mo le whainga pārota. Ia, ma le tūlafono o le tu SS o le mtanga luenga o leo leo mwhilapui. Pela o mataupuna lai le laulawa fono ale parliament. Ia, ma le whamoemoela I le whatulanga ina I le kalena o me le fua ia le talo tupe. Ia, ai se ai atu a o atu a whai uma talo tupe ma tula fono. Io le whai se malolonga u. Mai le fono ia se whai ngalwa ngal kapenista. Ora tuna nga whaftai tātou sengo la whatanau, whaftai sila kuri te atio mai ia whakusau nuanga na whionga. O talu ai o nei tūtongira na whionga te lo nisu tūtongia whamao. Ia nara leo la tātau me i tātou na whanau. Ia wafo sinsi koko ngira o lo whare ukare. Ia lena, iwa sila mi o ma whaafonga fo ile atunu o ile tūlanga o iai ia le whaatala noina. O le mata upu lea, o le peo le pau. Ai, ua avea le peo le pau, matau ma whai ua tau, nini atuai ma wha awala ma wha ofi atuai ia isi mata upu. Ia ele po le whaafonga le atunu ma le sila mai mua. E winga le mata upu le ia lise ia mana tua inga matusi nei. Ai, o te leo ola ia ina, o le mea mua. O le nganga whaftai. Ia. O le nganga whaftai I le fionga le tamaitai pāremia. Ua sau I luma o le atunu. Ua fio mai I luma o le autustala ma le au whasala lau. Ma whaile o le whangatia I a Samoa. Mea tonu a ia o lo tūlai mai. O le mea mua le nā. E tō ilo o pūlou. O mea ia o levan te tau o na whai le malo. Ai o te le tio foi, leanga au le I malanga mai ia le whionga le minsta. Honourable a fua olo fiti vai. Wa le vana whaato ese mai foi o fua. Ia, wa le na whaato ese mai ia le whionga ia olo. I le mea le tupu. Na paula mea na tau whaalu whasasi e lo mawhawhau, a leo o tali e le whionga te mai tai pāremia, o le mata upule nei. O le a ave le whaamua I le mea le te tau o na ave le whaamua peo na sau noa le whionga I le minsta. Ua manatu e te tau o na whaia se Commission of Inquiry, se sua su enga whaapitoa. O le mea tūlai mai, o le vasili, o le ale sua su enga whaapitoa lea. O le ale me whauailunga. What is it based on? A le o sau noa le whionga I le minsta. E mafua ono o whaamtalanga ua tui nātu I a te ia. E ese le whautuanga. Ma le mafua anga
o le peso o le pawa e avatu i le pūlenga, le whaululunga, le CEO. E ese foi le whautuanga, ma le lipoti e avatu e le societe o lato insinia whaapitoa o le eltise. Ona atangia ai lea i e whauringa mai, e le o ngatasi, le talitonunga, ma le whautuanga roa vatu le pūlenga, le whaululunga le IPC, ma insinia ia. There are two different categories of advice and understanding about the issue, not only from the CEO, the ACEO, the administration, but also from the pool of engineers. So if that information is not trustworthy, a fai e le tali tonu wina la e le fionga le minsta, ia lana pūlenga, ma lana au fai ngaruenga, la le mele tu lai mai. Wa manatu lo le minsta, e fai se susuenga, po ai o la wali i e tala pelo. O ai o lana matanga ngaruenga le au mai a fautuanga se. Awa atoi fo i nei tua la ufamtalanga, ona tato wo lola ia lea, e tala pipi mai ia tusi na watu e le sa fai ma whaurulunga ma tei fono o le malosi wha ele tisi sa iai le nā waitau lea na ave se le minsta ma le official regulator le fionga ia Pepe Christian Freud lea la uto e anginga nei lunga tusi na o tali tonunga o Pepe ma le re sa ave ma tei fono lea foi whana paputonga o le malosi wha ele tisi e wha soli tu la fono na ave ese mai o ia mai le tono o le board lea al malusi anga wha eltisi. A lela wa wha tūlanga mai e le fionga i le tamaitai pāremia. Whaftai, Madam Prime Minister, I take my hat off for you for prioritizing exactly what to be done first. O le membo mua leo aloi, ta tia ese le suenga po le komisi su e whapitoa. E alu ai le taimi, alu ai matupe. Aia, fix this first. Wa ai waia ia e whaola le mori. Infrastructure. Whatulanga ina o le toi whaalelea o afi ma me o maia ma waia atoa. O waia sa te tanu lele ele o waia o si ilunga o pou. O afi e te taunu whaalelei, the solar system, the windmills, the renewable energy. And I think that is the first and major priority for the country. Tatia, te iese ta eo whaile nā meo le susuen. Awa o leo te talitonu, e iai tangata olo iai o lātou talitonunga i to tonu o le marusi anga wha ele tise sa iai i to tonu o le pūlenga po o le board sa iai. Komiti wha foile nā, lea lama lātou te langlangoina ia Pepe Christian Freud. Ioi. Wo tau se sila la i mea ia. Wawa ai e, lei mas e se senga o fetoso inga ma fete na inga i te tonu o se whaalapo patonga, ma le mea o iele malo. Na whape nā fo le taimi no ese mai tula epa, ai tula mai fia mea ma le whaatutu le atua Samoa o tasi. E o ese a tula epa, ma o ama toso whaatata tua i le ala, ma whaunga o nisi o lau whainga luenga, ua whaase fulu tau sanga o ngā ruru, o tau se sila mai la i le mele tula i mai nei Samoa. Le ala le nāia la iona au sai ma au ina i nā awa a e tilo lo i te tonu le mea lea o i le mafuanga. Wa le mawhai e tangata whainga ruenga. O na ave le lātou wha mua i lo lātou wala a wina. Whai le mea mole atunu. Ai awana i wha mua. Le mea le te mawhau i malau so tanga maista ngata i. Do your due diligence to the country and put the country's interest above any of
your ambitions, your personal ambitions to be achieved here within that circle and environment. Amomai. Le na tonu a lea le ino tātou pisa. Tama ne la le tabai, wha la puputonga le marusi anga wha ele tise. Ma le malo te le, ma le pare mele le ma le pelepe mai i le mera. It's the same foundation and it's the same way how these organizations, whether big, large, or minute or small, the same reason and way to dismantle these organizations, including parliament and cabinet and the country. No mai lola ia le whaatulanga le mea e te tau ona i lo lava. E re te tau ona wha mua ina. Ale wā mai wha mua. Just imagine it. We'll go into a select committee and then, of course, establish a commission of inquiry. How long is that going to take? And how much money and millions of dollars that will be lost in the process. Tawhitai. Malanga mai le fionga i le minsta. Ai lafo lona whaatuatuanga. I tau au le fionga i le tektai o le malo. This is the kind of leadership that needs to shine through. Whena tuu iai, tua umi. Mena au te whaiatua au te tōilo pulou i le sunga tu lepa. I lona fo I teimi lona taita inga. A different style of political leadership. Tu sa pepe pelo ma se sebe sa tu lepa ta uma I lumo le tenu e sa ua tu lepa. At least show his face. Ma kalkalango me alkoi. E kami solo va pe kami solo, but he's right there in front of the cameras and in front of the press. Whether he's telling the truth or fibs or whatever, and telling his stories and whatever, it means a lot to the people. He showed up. E re kari I era ni, ka kou I tātou telefon I vai whanua. Talaflava o talamai atunu mamau le Pasifika le Radio Samoa. Momo atu mai Amerika wa saini negi le presidente o le atunu o Donald Trump se polo inga e amatai una wha maapele matanga luenga wa onga le atunu ma whataunu wai se tasi o folanga le whainga malo ia ave sea lea au unanga e ui ualanga ai le maufasiri whatau le whaitau miliona o a onga whalawa I tele le atunu wha peanu no ngā tupe a tamaiti a onga mamatua. Wa mai le CNN e le iai se presidente mua le tala whaasoropito a Amerika wa ia whaatino le tūnanga ma le tāpuni o se au unanga whaapea e mana o miai se ioenga po se ngā ioenga mai le kongresi le anō lātou whaatūna matanga ruenga I le awhipselau fituiwa. Sa whaelo fo I se teimi ua sola e sui o le whainga māloa Trump e moni e le o ia I lātou le au whai o pālota mana o mia e mawhai e una whaatino le tūnanga. Peita I lao le ua sainia lava e Trump le polo inga lea wa whaatonu ina I le whailau tusi o le matanga ruenga ia whaatino ngā ioenga uma e whaamautino ai le tāpunia o lea matanga ruenga ma toe whaafo I uma pūlenga taua o onga I se tete. I kānata wa whaelole le fia o kānata le whaao ino le oti e saina I ona sitseni e toa wha na au fia I mata upu tau whala au whasaina ave nātu I saina I le amatanga le tausanga nei a toa I fo I male te e malosi o kānata le whaasalanga oti e saina I mata upu whapea. O le minista o le vai whafo kānata o Melanie Jolie sa ia whaelua I le autu stala o le toa whao tangata ua maririu e ta I lua lātou sitseni, dual citizens, ma o tāro sangai mo se wha mama avenga, I isi fo I sitseni o kānata o lo tau fia I mata upula whapea I saina.
Tanu mai lava le luafe se fuluvalu, e le oilonga lava na solonga le leiso o tanga le vao saina makanata, ina ua tau fia le ofisa siri o tupe saina o Meng Wang Show i Vancouver, o na o le talo sanga mai le whainga malua Trump i le taimi. Pu e ilo e saina isi tangata kanata e to o lua murimuriane, ma whato a whaasa o loto uma i la tauia whaatasi ma Meng i le luafe lua tasi. O le amatanga fo le masina neina fola ai e Beijing, le tuuina o na la fonga wha o popo i o loa kanata, o lo ave natu le la tua tunu. A wasa tuuina fo isi tutongi wha o popo e Ottawa, o se tasi pitonu o kanata, i nunga o ta avale a saina, ma le ua mea ma le alumini i le tau sanga taluai. I rato Europa fai mai le Palemia o Britania, Keir Starmer, e soria la vai Lucia le marienga o le fide mu ma Ukraine, pe a fai le puipuia. Ua fai le fa mtalanga le Palemia i le fono tanga ta isinia fa militeli, sa fai lon tona. Fai mai le Palemia o ni marienga e tau fia i le taua i le vau Lucia ma Ukraine, e fa ato a umio nao ngā, pe a fai fa atulanga ni a inga tau le puipuinga. E si dia mare lua se pulu atunu o lo iei o la tau sui dea fōnu tanga e whaatara noa ai fuafuanga moni vai ngā awi te tonu o Ukraine e whesosoani le puipuinga mare leo ino le file mu i lalo le marienga leo le file mu. Whai mai stama o le whaatulanga o puipuinga i le marienga lea le a whamanino atuai i a Lucia e iei a whianga onga o la tau pe a soria a inga o le marienga. O le marienga o le file mu na whesosoani iei a Amerika wa mariri e uma iei tu e lua e tau fia vevesi mo le teminei i le mae o le tolu tausanga o whaia pea i a taua. I le Pasifika mai to e lau, o le sui mai le moto o whakaofo i to e lau o e Sera Fofo Tuisano, le ua avea maulu o toke lau, po le whaarurunga fo i leo le motu. Ua taunu wane mo le urua i taimi le parlemene o le atunu. E se mai isi moto nuku nonu ma a tafu o whakaofo i eio na tamai moto e lua o fale le e iei le fale e whai ai fonu tanga ma le tamai moto whenua fala e iei a onga ma le wharamai. O le Administrator of Tokelau, Don Higgins, na ia mori mau le leitiofa wa malo New Zealand, o tuisano se taitai le leitele, mai mawhai tele o na ia whaatino le au onanga, wa whaamatalaina na foi o se tangata loto ma walalo ma o le a avea ma Head of State o to e lau. Whaasoro taitai o motu umai e tolu i le tō whinga lea i tausanga taitasi, vai mai tuisano o to e lau o lona whatu mai mita e tau whimau i ana tū mahanga. Talamuli, e le whaingo whiara tālonga le moana o le awhenga iei le whiawhiana nei le awhetau iei ma le Chiefs le olo o siri le taamusanga le teminei. Pato a mai le pai le moana ai le o whaavaiwai ai le whina o le au mo le lui tau o le awhenga i malato i le so. O le tālonga le awhai le whiawhiana nei le malai puke koe ma o le au o le moana wa mai o na whiriwhiria mo le Chiefs e au whiai Abraham Pole, Millennium Sanerivi, Sione Mafileo, Tom Savage o le kapteni, Alan Gregg, Ola Tawilangi, o Miracle Whailangi, se Misi Tupou Ta Eiloa, Jonathan Taumatene, o Patrick Pellegrini, Karen Taumoefolau, Lalomilo, Pepesana Patafilo, Losi Filippo, ma William Havili. O Whaleoleo, Sama Malolo, Tito Tuipulotu, Chris Apoa, Michael Curry, se Misi Paya, Melani Matavao, te Rita Ofa, Matuna Tuitama. Ia o tala nā Radio Samoa, mai atunu e mamama le Pasifika i le neifo iaso, man wia tele lava le whaaiunga le vaiaso whaasoi 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
You are my fire, my soul desire. All that I am for you. Sing out what you want from me and what you need from me. I freely give to you. Beautiful classic there from Pacific Soul. It brings the time to 20 minutes after 6. Los full minute le wote aile tu lai ono ta walunga toi foi. Ya male fatala doanga le fionga te mai tai pare mia. Ya male autu stala I Samoa. Le as autu fa fonga ya. Lima afi o rent mai fiti. Saf silingia le malo New Zealand is a lato va lele fo lele Hercules. Kama ke kele fo le mfo no masi ia toi afi. Ya ole lopo le ale me o la fai. Ai ole va ala lo na la va toi afi na. Na mo sin taimi fo le fa vai taimi. Ya o na toi fa fo ia le o afi fit. Ya msalo ai longa toi fa fo ia lo fo pe fa kau ku ia pia po ia malo fo le nga be. Ale me kaua. Ia tau no uafi. Tātia suenga ma le komisi sue. Fai le mea e te tau o na fai mua. O lea, whaaola e le tise a tangata. E umi se teimi e whaatala noi nai ma tā upu ma sue ina tangata lava whai ngā luenga le minsta. I to tonu lava o lana ma tā ngā luenga. Ai poloka matoa atoa ai ngā ruenga te tau na ave I ai le whaamumua. O lau pusa o le nale o te batua. Whaftai wale iai I le fionga le minsta, ai a fio mai le tumaita I palemia. O le tiu te lea o le palemia. A le ieila na minsta, a fio mai. Whafsanga I male tunu. Lua afi fau o le a whatau mai seina e whatau atau nuantu le masino au kuso. Toi whaalelei atoa malusi anga whafawina mai le la. Solar systems. Toi whaola lelei pea lale e mawai ia le malusi. Whaele tise mai le savidi. Mamatangi malolosi. O le ale a whaina o a onga ma business te le. A onga pe le paua pe malasua vai. Pisinisi, pe uma, ia, o isi taimi, e lei loloa ai ma wha maumaunga. Pe ale ai se backup system, e store I ai information, pe a whai o lo wha ina. Ia, le data po o digital storage systems. Fix the problem first. Ona o mai leo la utala noa ina ua tuli loa e tu stala. E ale mata upu o lo tua I ai le tamaita I palemia. I tustu singa le tamaita I o Lise Marie Schmidt. O le ale tala. Se I faa uma mua mai ia fesili e winga le EPC ma le tise. Ona toi au mai la ia leo isi fesiri muri ane. Lea lava na tuli loa. Lalta lal parmia. Ele indi mea whapena na tutupu. Tele fesiri e te tau o na whai le taimi lea manu o maua lea vanoa. Awa e toi la ngā fo ni mata upu lea ile lumana.
le I tai. Wa le si fisili la le tu lai mai nei ana o iau o te fisili ai fo. A faila wa le faia se tangi whaasanga a le fionga le tamaita I pale mia I tua inga nei. Ina ia wha mamai lona suafa o lona tamali anga ma lona ta au le lei. I le wha longo mai a isi atunu o le laulangi mo lātu te tai. Ai se ala wa le faia se tangi. Tali le pale mia. Ia la le mea mai mau fule teimi whaina mea a whaia o whamai leo e le wha maoni o na tati ai la ia lea wha pena. Ai a whaia ai o le mata upu lea wa le mea le na leo te wawa ai atune I ai I le saunoa ngā lise. Se ia o lai le teimi e su e nau I le ili ai ia le mata upu lea. Ona ia au mai alo leo ana molimau. Ma ia au mai a fo I lea wha aliali I luma telefoni o le ato ma le laptop. O le sila fasili whaatupu manatu le mea lea. A whai nei ai le whaia se tangi le fionga le tamaita I pare mia. Whaasanga I le mata upu lea. Ai wha au au pea o na whetaui leo malise maana loia. Wha mata ele mawhai ele loia alise. Ona wala awina ma samania le fionga le tamaita I pare mia. E sau e tū. E tali mai I mea. Ai a whai foi e whina wina le mata upo e leo. E tasi lava le lato mōli mau. E wha lango I le wha mao ni o le lato suenga. Wana o le tamaita I pare mia. O le atu lai mai. And that's the $1 million question, ladies and gentlemen. And may I say that to you? At least she was coping with this press conference right now. But one thing for sure is to be asked as a witness or even summoned or subpoena to be a witness. The question is, will she be able to take the stand to testify? A wā leo le whaesanga tangi. A ua whaalango I lunga leo. Lātou te tau a veina le matau. A awai le whaasanga iai. O lana a fionga le te maita I pare mia. Malona tau le leia, malona ta mali anga. O lala I sisu suenga sau I ilalo. It will all go back to the original challenge that I said before. Langa o le tā ua telefoni. Le tā ua wha maunga ma le sota inga ia sa whai le vālea. Au mai la ia leo telefoni. Su el data. O ina talanoa ia pai ma la whai. I le a le taimi. Wa le o tā ua le fionga le tamaita I pare mia. E tupu mea ia. O lo oi fiti ma New Zealand. O lo oi fafu. This is where the telephone's records and data plays a huge, important role in this investigation. We all go back to the telephone, to the old telephone. Wai pena le iai le atunu, a oani fisota inga na whaia ile nā taipi. Ai e whauringa mai. O le mta upu lea o le ave o le tusi o I lea o le malo. Lea ua samania mai iai e le fionga I lea malu o le malo. Le komisina malana mtanga aluenga. O mai, o le alto mele e whai le mele. La le tau tanga malau tau ngā iuinga le whai le mele. La le suenga ma le taunu unga le mele. A le ua tali lise. O le mafu anga na ave o le tusi loia sili vatasi e ma le fionga le au malu le malo. To seek help. It was a cry out loud for assistance for her safety. Awa tonu pe o le mea fo na fai I le mori mau. I le taimi na tangata vale I nā iluanga lau.
Na au mai e leo i fafo. Male malo, le moli mau ina ia au ane i la matia lona soifua i to tonu o Samoa. Bau to tonu fua le mele na e tau na fai. I le teine lea. Manu i lona soifua ma lona saunga le mo. Ave ese mai i le sio manga lea a o tā pena e tala no ina le mata upu i tonu al wha msnonga. Tala tonunga le na. Bring her out to be safe under the police special protection, witness protection program. Yeah. Talo fatu Malia Rosa Pio Tuya. My congratulations, lau fionga mo le tofinga fau, o le vea o se sui i fatonu, o le pule fatonu, o le fale mai tu maoti lea i tonu fiti, o le Pacific Specialized Healthcare, ma le tali tonunga i le numanai. Ina ia mawhai, o na tātou tali tonuina le tele, o ngase ua mawhai, o na tonga fitia e tangata whaapitoa, ma fomai whaapitoa, i tonu o whalemai nei e lua, tū maoti fiti, nei lo le ave mamao o tātou tangata i intia. Male taunga tā, o lo o iai. Mai tā ua i tele, le tātou vava ai pēa, ele mata upu, o lo o whaaulu mai, ele te fono ma le ofiso le nupi wha. Ina ia tātou tilo. Le tau sila mai. Le masani lava ia songa fua umai le sofo i le sa tala noa tuai. Medical insurance. Health and medical insurances. Life insurances will. Tā ua tele. Le tula fono umana pasia. Ile vaitau o tu lepa. E whaatino ele mele. So all that the chairman and the administration of the National Provident Fund of Samoa let it known, write and put together the implementation of this health insurance, medical insurance for our people. E tāua. So se atunu ulava e iai fuafuanga alualu mamao na pelo Obamacare, Medic Health, tele mea. Ngase a fia i o tātou tangata. Taunga tā tong fitinga. Taunga tā whemalanga inga. And it's about time for Samoa to look into those. A state, a welfare state, that provides care and also medical care and medical insurance. Tāua le nā. Aso tofi a someday, ia o le awha whangai le atunu o le pūlenga. Ia ma whatunu sili o whale mai nai lua o tā ua o le Pacific Specialized Healthcare Independent Hospitals in Fiji, i lunga o le siu whongo Samoa, i le tātou Polkalambe, o le Gagaifo o Faiva. Ua toi lus fuma 5 minute o na tale o le itu la e fitu. O le a tātou talia pēa pa o whea o le a o iei leisi vaenga, o le suenga le mata upu le nā, i tusi a le tamaitai. O Marie, lea lawa ia te ato atu si fo ina e tolu. Le tusi mua o te lei whaitau o tuina, ai ua na o moa. O le tusi lona lua. A ngā i le au le malo, wha o tasi e ma le loia sili. Au te le whaitau atu fo i a te oe,
Na ua au te whaitau wai. For my eyes only. Ai ma whai ona o quotai ma o talanoa atu ai. I tō tonga o lo i te tonu o le tusi malona anu whale. The content and the context of those letters. I se teimi o mua mua. Malisi mea lea tā ua tele. A whai o tusi nei ua tusia ma ua tofu tangata ma le kopi. There is no suppression order from the courts or from the police to prohibit the public from reading and analyzing the content of those letters. The public domain is now having these letters. O whaitau o i tangata. O isi tangata na o na whaitau a, sa ui leisi talinga, alu leisi talinga, watu i mai isi mata, alu i tua, and make nothing of it. O isi tangata, e whaitau le tusi, o na whai lo leo lātou mawhauwhaunga. O mawhauwhaunga se se fo ina. E ala lalina. A ua whaidi o mawhauwhaunga, nofo mau mawhauwhaunga. Deise mea ole a e whaasalalawina i fua. Leanga e whaalongo i eile istangata e le lavalo na marama lama ma mawhauwhaulu lei. Ona ia whaapopo loa lea o le whaamatalanga lea. Sunu i lea la whale. Ma tuuai i nā ua pei o se mea moni. Ma se mea tā ua. Ai lea i sona winga. O mea uma nei Samoa, ma le whaafonga mai. Komsina o leo, lau fionga le komsina, whaapea fo le minsta. Mea uma e mai Samoa. Ai taunu umai i luma, o luma mea, ma lau o le au tustala, ma lau whaasala lau. I atu nuu i whafu. I le whaapea fo lai au mai, o na tātou le ano lea i ai. Leanga o le mea o lai, tapisa ai tangata. What I'm trying to get to here, as responsible and people with diligence that do the work that we do as broadcasters and journalists. Anything that is written or broadcasted or in whatever form or shape, it is always natural because of our curiosity. What is the content and the context? Our responsibility and our nature as these kinds of people is to analyze. E ele au mai tātou whaasalawina le tusi. Malau le tusi. O tātou masani ele au mai whaitau ai oi ia te oi. Ona whewhuri sa i lea o upu mawinga o le tusi i lau whaitau le leina ma le vai leina. Ia ona e nofo ale o e malau whai unga, malau whauinga ina. Se i vanga nā ofisiringia o e. Ale mea lale nā o te whaanoa ai. O le tau apa, ma whaapea mai. O le tula fono i Samoa. Whaapea o le a whaumi mai le 5 o le tula fono a Samoa. E au mai ki kinga ai le ua. O le au tustala ma le au whaasala lau. Mō lātou tiute, mō lātou Faiva, i atunu ese ma ele ese mai Samoa.
Io. O le mea le na e sili o na tā ua o na malama i ai. O le tō whā sa ili ma le whaautanga ata mai ma le poto. E whai i ai whai unga. Ai le o le tapisa ta vavelo i ai. Ia matau ma whai e watu whaatā ai. Ma ta uleanga ina. A o tau sila nei la i ai. A alu suanga o le vatele. A ua musu le te maitai o Marie. E au mai mea ia na alu maia. Le ato, le telefoni, audio recordings, le laptop. Ai au mai o iai ni wha maumonga, mani ata o ni tangata, manisi mea e le i marama lama i ai Samoa. Awa o le ua tātou iloa nei. Le mawalunga o le tūlanga o le fionga le te maitai pārmia malona ta mari anga. Wa tātou tilo nei whaatau waa i se te maitai ua na o se teine titi po o se teine. Tutusa le lei mana mata upu na ngina ai malau manu ia le ingoa o le whaipule o whaleata le tolu. Lona tūlanga mawalunga ma le tāua loa, ma le tilo le tamaititi. Whaatau waa le tāua loa, ia tū au. Toi tilo, whaatau waa, i le tamaititi malana muli mau, ia Samuel. Whaawau le asua tai au, le tātou whaasoa ina uanga Gagaifo Faiva o le atunu. Whaafo i mai upo le atou sevea. Ona pei ona o longo inatu le teimo sola. Ona o le wala au po ia le tua i tonu po i o le nei ainga. Ua le tu ua i whaapo e vanga ai o le a whaavavavei ona o le pisi o le awala. E ai le ave pasi o le pasi moe. Masalo a le osau ia masalo fo i o le fionga. O le sunga le li au ao. Ia teito ta loto. Anga leila tua i lungo le ala tele. A o whatalo loa i le atunu ina ua Gagaifo Faiva o Samoa. Ia matau nuu male manuia. I maota malawa. Tātou ua tāle pesele whamanuia tuai ia te o i lungo le awala. Aua ke kaukuri moe, ke ua soa oe e se kangaru po se povi lungo le wala. Alo vatu mo le sunga ia sua lau vale, ia le ala i fola, male whaletua ia fau, ia mo se o lua ainga. Ale pese, ale nofo tōtasi, ia manuia, le nei fo ia fiafi, fe loa i le asua tai au. Le atau sa vea se yuli le lua i ali i, so alo le nei Al Harrington tū manu vau la vea. Soifua. O uno foto atasi ma fau ngai wa sau tua lasi. Le alo whahe, mo oe wa pei o se mai. Awele lai, se iangi mai, si o le oe ta fia whalongo i ai. La upele ea, po o fea o e ai. Larolangi pua o amale manu. Wasola le lava sulu unai o folingai wa moatu e ana e la talata mai se fusia uma e foi mai la upele ea
e mori ai o Solomona o vai e te lele tina ia le lofa e sole